Hello, chalai tai by absong. Lamsogo norogno haino hai ani YouTube channel rang puisao. O channel ang share market tai mutual fund investment bahike khlai. Aptirongno tuini ang nongno sao video khlaio. Tai norbo mohai topics rono naya muchungkhe yakaba interested hangkaba channel no subscribe khlaina di. Tai subscribe khlaimani yagulo. Channel lite kotal video ni notification wana bagai tako bell icon click khlaina tako. To takute bukhoksong tini bo haino hai norogni bai kaisa belaina nangko mani video tui phaijao kha. To tini video tamno tui apno ang sanata hangke nong busang kaisa article sijak tongo. A article no sawi nang nong no sai khananai pori khananai tako or sijak tongo. Analysist recommend these 12 mid cap small cap stocks for healthy returns in 2021. Mane phainai bosor je 2021 o 12 ta stock mo hai tongo je stock ro sungno kaham return dimano mane kaham healthy return dimano nono kwbangma rang income khlairima tako phainai bosor mane 2021 o. To amo hai 12 ta stock mid cap botongo aro small cap botongo tako. Amo hai 12 ta stock analysis stock tako jara saimanai share market no tini jara saiman kuknai amo hai borok sungno suggest khaikya sungno saga tako je 12 ta stock no python khangke ek bosor bagi phan ton khangke no kaham return kaham rang khaimana nai tako. Hingke bo 12 ta stock amno tui nongnang tini sai khananai phungnai tako omo actually ani recommend ya omo analysis rong recommend tako borok je sungno recommend khlaimani abno no ang kaisa ke sai khanarwano norok omno watch list toni man tako. To video no agrona sakang mane main video thangnani sakang nongna kaisa request khainai kebo jodi share market doko invest khaimo sungkhe yakaba trading khaimo sunghangke kaisa demat account khlongna nango. Demat account khlongna thangangke sini India ni number 1 broker zero dan yaktin norok khlokmano ang ani channel ni description telao zero dani kaisa link rirwan tako aro click khlaina rok demat account khloginai share market investment khlaimana yakaba trading bo khlaimana tako. To norok link description ni tolao manai thangano. To phaiding sung analysis stock samani bo stock no python khangke phainai 2021 ni bisingo nang kaham return maniman apno sung kaisa ke sainai pula nang clear ka sanamu sungo oba aniya ang samani ko yamo jara specialist analysis stock samani kok tako ngasung tola phailiana kaisa ke sung nailian tako. Oro pula stock ni bo mungangke nong nang kisa card sartalangi phunugri rwana. To stock ni bo mungangke CESE bini tabuk market price loi tongo 605 taka hingke tabo nongomno paiman tako hingke bini target price ngangke 800 taka mane o je share kre jeba abo nang tak python khangke phainai ek bosor ni bisingo mane 2021 ni bisingo obon ni damung thangmano prai 800 taka hingke nang apro ichangke phalimano yakaba phaliakaba nongomno phalia botorma ni ichha tako ba 800 ka afan nang jehro khushi apro phaliman tako 600 ka pakyangke nang roni 700 panka sara 700 panka jefru khushi nang phalimano tako tangkhe analysis stock target dekha tabo nang jodamno pakyangke 605 taka dam roi tako bini target price ek bosor ni bisingo no 800 taka ngai mano hai tako gafro noromno profit nainai ongri phemano tomongka sini pulan stock bomongkangke CESE. To second number ni stock ni bomongka Castrol India omono tabuk paimano tabuk market price loi tongo 122 taka to o stock ni target price ngangke 165 mane nang tabuk 122 taka paigangke ek bosor ni bisingo mo bahaino 165 jora bini price kaimano haini analysis ok sautako tomongka sin number 2 stock tabuk sangthangani sin number 3 o to number 3 ni sin stock bomongkangke PNC Infratech bo tabuk market price loi tongo 172 taka 15 paisa bini target price ngangke 210 taka to mono hai nang ni watch list add khlaimano juk khlaimano nang nai tongmano tako 170 taka ni sai niche ma ngangke tolao ma ngangke tote kahamno tanghe bini price ngangke target price tako 210 taka jak tomongke sini number 3 taun number 4 stock thanglena to stock ni bum ngangke Glenmark Pharmaceutical tabuk bini market price loi tongo 498 taka 45 paisa o stock ni target price ngangke 890 taka stop loss bahini maintain khanya bagi sawaro stop loss ngabini 320 taka jak tomono bahai norok watch list torimano naikhen or share no paibo mano bini target price to beren high jak tako prai double ni kasa jak to omno norok nini watch list add khaiman tako taw sung thanglai number 5 o to number 5 ni stock ni bo ngangke Deepak Fertilizer and Petrochemicals bini taw stock price soloi tongo share market to 157 taka 50 paisa bono target jaka 330 taka mane mono bhaino stop loss na bagi sajjakkha 95 taka utako to teruk sung thangana number 6 o sini number 6 ni strong ibum gangke Endurance Technologies to Endurance Technologies ni tabuk market price loi tongo
1260 টাকা 70 পয়সা ও স্টকনো টার্গেট প্রাইস রেজাখা 1650 টাকা স্টপ লস মেইনटेन খাইমানো 850 টাকা ওতাকো তাও সিনি 7 নাম্বার স্টক সং থাংलायानो नाम्बार 7 नि सिन स्टक नि बुमखांके अजन्ता फार्मा मार्केट प्राइस लय तंग ताबुक 1690 टाका और नों बाय खाइमानो माने पाइमानो बिनि टार्गेट प्राइस जाहांके 1980 टाका बेलायनो टार्गेट काहाम माने नों ताक पाख्यांके एक बसरनि बिसिंगो अबनि दाम बाहायनो 1600 नि सिमी प्राय 1980 टाका जरा बिनि प्राइस थांमानो तो और नों पाइतनके और बाहायनो मोटामोटी रिटार्न मानानि बा हेल्दी वेल्थ क्रिएट खाइनानि मतो चान्स एखेबा सुजुग दं ताको ताव थांनाय जों नाम्बार 8 स्टक नि बुमखांके पॉलीकेफ इंडिया अमनो नों ताक पाइमानो बिनि दाम प्राइस चलै दं ताबुक शेयर मार्केटो 1054 टाका और शेयर नि टार्गेट प्राइस जाखा 1228 टाका तो मनो बाहायनो रक खेल खाइमानो ताको थांलाइन ताबुक जों नाम्बार 9 स्टक तो स्टक नि बुमखांके करमंडल इंटरनेशनल ताव बिनि मार्केट प्राइस लै तंगो 853 टाका तो ओ स्टक नि टार्गेट प्राइस गांके 1012 टाका तो मो बाहायनो वास्टलिस्ट तनिमानो काहामके नेमानो नरक पाइनादा पायाबो नं डिसिजन तांखे नंगमनो पाइथों पायाथों जरिनि डिमेट अकाउंट तंखांके नंगमनो निनि वास्टलिस्ट दाविनाय अमनो रीड खाइमानाय ताको नेक्स्ट जों आगलायनाय नाम्बार 10 स्टक नि बुमखांके रनु जय तंखा तामो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल तो बिनि मार्केट प्राइस लै तंग ताबुक 163 टाका 60 पैसा टार्गेट प्राइस जगा बिनि 191 टाका आगलायनाय सिनि 11 नाम्बार स्टक 11 नाम्बार स्टक नि बुमखांके रनु जय तंखा फिएम इंडस्ट्रीज मार्केट प्राइस लै तंग 523 टाका 80 पैसा टार्गेट प्राइस संगे बेलायनो काहाम 1124 टाका माने बसर गायसे बिसुगन निनि रांनो प्राय नों डाबल खाइमानो अम एक्चुअली एनालाइसिस खाइनो सावताको अ शियानि दाम एक बसर बिसुगन डाबल मान होइताको तो मनो बनरक निनि वाच लिस्ट दायतरि मान तो फाइदिंग ताव सिनि तिनि लास्ट स्टक नि बुंनाय नेलेनो स्टक नि बुंगांके एसजी इंफ्रा तो बिनि मार्केट प्राइस लै तंग ताव 215 टाका बिनि टार्गेट प्राइस गांके 305 टाका तो मंग सिनि 12टा स्टक मिड कैप स्टक बतंग रो ताई स्मॉल कैप स्टक बतंग थाको किसा रिस्की फानो जेहेतु जरा साइमानाय बरन अब समाबा फाइनाय एक बसन बिसिंगो नंगबो जेफोर फानो अ प्राइस रग पाइ तरिमा खांके नों अब 12टा स्टक निसिमी जरमतो पाइनाय जरमतो फारिमा खांके नंगरो मोटामोटी काहाम निनि रांनो वेल्थ क्रिएशन खाइमानाय ताको तो ताहोते बुखरक तापसु जरा अ भिडियो नरक जाजखाबा लाइक ताई शेयर खाइमानो आबन लगे नोंना अंगते कैसे कक सानो मुजुंखो ओ जे 12टा स्टक नंगनो फुनुका अमनो नरो जरि कायसा के तेबो कामके साइमानो मुजुंका अंके आं नरो जरि कमेन्ट खालायके ताको ओ 12टा कंपनी न आं कायसा खालाय ताको पूरा डिटेल्स फुंनाखो फुनुमानो जेसा कंपनी न फान तइनरो साइमानो मुजुंखे नरो कुबुनि कमेन्ट्स खालायदि आं ननि कमेन्ट्स न रेस्पॉन्स खालायन ताको तो तिनि बागे आसुनो मालाय फैनाय महैते कैसा भिडियो हामबाय।